Ikipe ya Manchester United, first of all, congratulations. Niba ufana Man U, muri comments banzu terekeho imiriro. Terekaho imiriro niba ukunda Manchester United guys. Terekaho umuriro. Wow 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 wow. Man U iyi ni match yo ku rwego rwo hejuru pe. You did all your best. Mwakoze ibyiza byose mwagombaga gukora. Ndashaka kubabwira ibintu bitatu mutsindishije Arsenal mu next pose intege nke za Arsenal indi kipe yose muri no saison itegeze exposer. Bon, reka duhere ku mbaraga za Manchester United uyu munsi wa none. First of all, félicitations. Vraiment mwagize match nziza cyane. Ikintu cya mbere mu bintu bitatu kibagize abo muri bo cyangwa se kibagize abatsinzi ibyananiye abandi bose kuza gutsindira ku kibuga cya Arsenal, kuko nubwo yari yaratsinzwe na Liverpool muri fazare, ariko nubwa mbere Arsenal yari itsindiwe home muri no season, match yo mu rugo. Iyo dufashe match tukayireba mu ishusho iyo kuvuga ngo ni cy'umutoza yarushije undi, bwa mbere Manchester United plan du jeu yayo, umushinga w'umukino, Man U yaje iri gukina ifungura yataka izamu rya Arsenal neza cyane. Ubundi ikipe Arsenal ni gake cyane ikina n'ama equipe ashobora kuba yavuga ngo afite uburyo ashaka guhangana nayo mu buryo bw'imikinire. Amakipe menshi Arsenal ayempoza je, Arsenal irategeka. Niba rero bagiye gukina n'ikipe, genda umvugishe uzuri mugabo wumva icyo ashaka. Niba uri gukina n'ikipe nka Arsenal ukaba ufite icyo nakwita igisubizo cya kabiri, cyangwa se ufite nawe icyo nakwita plan B, bango bafite umupira bari kwataka bari gusatira, ese niba gutakaza ngewe nkawubona ndawukoresha iki? Ni ikintu gikora amakipe menshi. Ni nayo mpamvu Arsenal ubona itajyaga yinjizwa ibitego. Ni ukuvuga ngo andi makipe aragenda agasitinga back ariko adafite icyo bita plan B. Ni ukuvuga ngo okay, iraturusha kwataka, iraturusha gusatira, iraturusha gutwara umupira, iraturusha kuwugeza imbere, ariko se twe nituwubona turawukoresha iki? Icyo kintu cyitwa utilisation du ballon, gukoresha umupira kuri Man U. Vraiment amashi menshi cyane, amashi menshi cyane, amashi menshi cyane. Byari ibintu umutoza yari yabaze uburyo mwasoraga umupira, byaba Bruno kufata akawushyira ku ruhande kuri uyu musore Patrick Dorgu kubwanye man of the match, ngira ngo nabandi bose twabihurizaho, ariko siwe gusa Brian Mbemo, siwe gusa kuri Amadi Diallo. Uburyo Man U yasohokaga mu gihe Arsenal yabagiye atatse ikayaka umupira Man ikazamuka, byari uburyo izindi kipe zose zitashoboye kugeraho. Ubu buryo bwa utilisation du ballon mu gihe muyibonye bwashimangiwe cyane n'ikintu gikomeye cyo kugira efficacité imbere y'izamu. Buri amakipe menshi asaba chance nyinshi kugira ngo atsinde igitego. You see, turakinnye tubonye igitego kimwe duteye amashotane, ariko Man ikintu gikomeye yari ifite ni kimwe. Once tugeze ku izamu dukora iki tujyanye dutsinde igitego. Niyo mpamvu abonye ibitego byinshi muri Arsenal, ko ni ibitego bitatu muri Arsenal. I can tell you, ntabwo ari ikipe iyo ari yo yose upfa gutsinda ibitego bitatu mu izamu rya Arsenal. Usubiye umwaka ushize nibwo ushobora kubona iyo result iyo umuntu ateye igitego kimwe, bibiri, bitatu mu izamu rya Arsenal. None giteye ubwoba Emirates. Kimwe mu Arsenal yari ifite rega nicyo bita solidarité défensive. Bari bafite gufatanya muri defense yabo nta muntu ajya guivogera. Noneho bo ntabwo bayitsinze kimwe, no, ni kimwe, bibiri, bitatu. Ariko ikikwereka ko none atari ibintu bimeze nk'impanuka. City yo bayitsinze bitanu buginje mu izamu, bitatu varira byanga, bibiri biremerwa. My brother Fuad, shiraho dukorana ka live. Fuad yansinze. Fuad wasabye tugakorana nibura ahantu hameze neza cyangwa uri gutaha.
Fuadi saba nkwadingeho dukora analize turi kumwe. Saba nkwadingeho dufata abanje 800 twongera habaye magana ngahe duhita dukora nk'icyanga. Fuadi reka ndebe. Ntabwo yakoze request. Fuadi wakoze aka request niba ahantu hameze neza. Niba udatashya niba udatwa utari gutaha. Niba ufite iminota 10 uhita ukubita duhite twinjirana tuganiriza abantu abawe n'abanje. So icyo rero mu gihe Fuadi ngitegereje nasaba ndahita mbibona. Fuadi ntabwo ari asaba. Nasaba ndahita mbibona. Arangije rero kugira iyo plan. Ndi ahantu bitakunda bro. Sorry. Ashobora kuba ari gutaha. Felicitation nayo n'umufana wa Man U ewa. Hari wa mutsi nyamabwira uyu. Ubundi uyu mutsi ni wo mubi cyane mu mitsi yose. Uyu nguyu y'abashinwa, indwanyi z'abashinwa zagenaga inshinge zigutera ntago mwayibonaga abantu barwana baba hari babitangakira naba monko nabaki baba tipe babambaye bapfutse amasura bagenda n'utuntu tw'udushinge babatera kagakubita hano. Uyu mutsi no Fuadi nshiye. Uyu nguyu uyu Uitwa Neviston ati we na wasirimutera umwaku buri gihe. Wagira ubwenge buke wageraho kumva yuko ibintu byabereye mu Bwongereza ari ngewe wabigeni. Ubwo ngubwo ko kurumva udakeneye kwitekerezaho. So Fuadi ntabwo bimukundiye. Fuadi ari ahantu hatari heza ariko mwibuke ku ifuru twari twakoze analize musubireho murebe mwe Fuadi ndabyoze nanjye mujye mumwe ngo ubundi kwa gatanu tuzongera tubakora analize. Fuadi wabonye analize tuzakora analize kwa gatanu ivuga ngo ni iki gitumye ikipe ya Man U igaruka noneho ni n'iki yatsindishije Arsenal. Nicyo tuzakora kwa gatanu utaha. Ubundi ni match tuzagarukamo ariko tukayigarukaho mu buryo bwa ni iki gitumye Arsenal itakaza. Ese byaba bikwiye ku gikombe cyangwa se bigaruye Man City muri race? Tunibaza ngo Man U kwigarutse muri Big 4, Man iragarutse byanye byo nyuma yo gutsindiza ebyiri. Nibyo tuzagarukaho ubutaha tuganira. So nabo getilisation di ballon iyo nayivuyeho. Ubundi kipe zose nkuko nari natangiye mbivuga zikina na Arsenal zaburaga ikintu cyo ngo ese ni mutakaza Arsenal kaufata ndahagarara nte kugira ngo nongere nkubake nanjye ngene nje kwatakizamu. Kwatakizamu ni ikintu gikomeye cyane. Kwatakizamu nicyo kinarisa nawe ubundi yicishaga makipe kuko yandi makipe yose yabaga yibereye hari avuga ngo ngufunguye yakwica. None bagakina bimeze nkaho bafite ubwo bwoba. Ni nka Arsenal yabaga yempoza gusa buri kanya imbereza ikora makona ya buri kanya buri gihe gutera makufura buri kanya. Donc ariyo yonyine yataka. Manu yayibwiye ngo gakeya turi bubone turaza kukwataka. N'ingingo yari ya mbere ya kabiri twavuze ngo ni efficacité. Usabwa amashota ngahe, usabwa occasion zinga kugira ngo utere mu izamu rya adversaire. Nabwiye ngo kuri Man City Manu yateye inshuro 5 inyeganyeza fili hemerwe 2 3 zirangwa na VAR. Kuri Arsenal iteye 3. Mu yandi magambo ni ushobora gutsinda mu izamu rya Arsenal imipira 3 muri file bro pa Arsenal. Muri Man City ugateramo imipira 5 pa birakwereka ko Man U ikintu kijanye no gukosora uburyo bwo gutera mu izamu ni ikintu gikomeye. Hari igihe tubibona tukagira ngo bije nk'impanuka. No, ni ibintu abantu bicara bakitoza bakaganira bakibaza ngo nihe twaba dufite umupira nihe twageze umupira kugira ngo tushyire mu izamu tutsinde. No kuvuga ngo harimo gushyira baro mu mwanya ukwiye kugira ngo utere ugere mu izamu. So ni ikintu cyiza cyane ubona bakoze. Icya gatatu ni mentality. Niba ushobora gufata ikipe nka Man City ukayitsinda nta n'indi match iciye mu gihe cy'ikina na Arsenal nayo ukayitsinda, don't think ko ni ikintu nanone kiza nk'impanuka. Hari abantu bari gutega Man iminsi ngo ntibizahoraho. Okay, nta kipe idatsindwa nayo izatsindwa ariko mwibuza ko enjoying at this moments. Ibi bihe byayo give them umwanya muhe space. Abafana ba Man mwongere mu manura imiriro hatagira umuntu n'umwe ubabwira ngo harimo difference ya 12 ngo nta gikombe mwatwara. Ntago no mwaka mwe muri gahunda y'igikombe nibabareke mwishimire win yanyu. Si nimwe n'ebyiri
mubwira abantu ngo mutubise twishimire win yacu. Babaho umwanya kabisa, babahe time, babahe kwishima, mushyireho imiriro, murekure comments, mwenjoying ko gutsinda Man City no gutsinda Arsenal zikurikiranya zombi ziri ku gikombe ni ikimenyetso simusiga cyuko muri kumininga business. Now twari turi ahantu havuga ngo ese ingingo ya gatatu kuri Man City, kuri Man Plutôt ya mentalite iravuga iki? Buriya ntabwo umutoza akora changes nyinshi cyane. Reka mbibutse ko mu bakinnyi muri kubona mu kibuga n'abandi wenda babonye imyanya ku bwa kare, ako ntiyahinduyemo benshi pe. Hari ku bwa Ruben Amorim bakinaga ari kureba ukabona babaye bashya. Ruben Amorim yari afite ukuntu yari yarabagize mentally, ko basetting up inyuma batatu hagati bane imbere batatu, akabona ni ibintu bitafunctiona bitagenda, ariko kensista ngo no, ngo let's keep it kuko ngo nibyo yizereramo. Ariko ndi yaraje arababaza ati simple, ibi boroheye suko twakina bane inyuma, abakinnyi bati sawa let's go for inyuma. Ibya kabiri boroheye suko twakwikira batatu hagati na batatu imbere, yego mwamfashije aba batatu, aba badefenseur bane b'inyuma, aba babiri bo ku mpande, we Amadi Diarra uzajya gufasha umusore witwa Daro mu gihe turi kugarira, wowe Doro uzajya gufasha Luksho mu gihe turi kugarira. Dufunga impande kugira ngo kipe zije kutwataka zisanga hano hose twahafunze. Hango dufite umukinnyi witwa Daro ku ruhande, ariko afite Amadi Diarra wihuta, ufite umwuka, ufite imbaraga, uri bugaruke akamufasha gufunga. Urundi ruhande dufite umukinnyi na Luksho, ariko afite Dorgu nabwo abaye man of the match, wihuta no ufite imbaraga wagaruka inyuma. Bivuga ngo impande za Arsenal niziza kwataka ntabwo ziri bwisanga mu cyo twita situation ya 1-1, kuvuga ngo Bukayo Saka facinze mu defenseur wa Man U gusa, cyangwa se ntabwo biri butume umusore nka Martinez cyangwa Maguire ava mu mwanya muri central defense ngo agenda ajya gutanga couverture ku ruhande. Oya, bo baragenda bagume mu mutima wa defense, hanyuma basange hari karindwi cya 11 ariwe Dorgu cyangwa se umuvandimwe Amadi Diarra wagarutse inyuma ku ruhande bari kwatakiraho, niba ari rwakinaho waje gutanga support. Waza muri mediano ugasanga afite Casemiro ateganye gutya na Kobe Meno, aho naho iyo zone bakayifunga. Man U rero isa nibanza kukubwira ngo twebwe twabivuyemo, ataka igasubira inyuma. Ariko ntabwo watekereza ko Man U mu mashoti bayateye, iyo iba yaje ikiterera amashoti nk'ubu ngubu ndi kureba Man U muri match yateye shot on target eshatu zose zari ibitego, yateye amashoti 10 ariko atatu yateye mu izamu yose yabaye ibitego. Arsenal yateye 15 ane yagiye mu izamu, bibiri nibyo byabaye ibitego. Efficacité bimwe navugaga. Now icyo rero tuvuga, iyo umutoza amaze kubabwira ati tactical setup yacu twigarukira inyuma, tububahe pe, tubabwire ngo mufite uburenganzira bwo kutwataka baro ngiye, ariko bakiwutakaza kuko bakoze block defensive ikomeye. Urumva hari bane b'inyuma, kongeraho baba winga bagarutse babaye batandatu, kongeraho babiri aribo Casemiro ndetse na Kobe Meno, umunani bari muri defensive duties. Niko Man iri gukina, irabanza ikaza inyuma pe, ikakubwira ati umva baro ni yawe, twataka utwice, ukata ukayitakaza. Abakifata bafite Bruno numwe makinyi beza mu gupasa kwisi, babaye haye Bruno, bakiha Bruno rero uruhande niba mwatakiraga tuvuge ku ruhande rwa Amadi Diarra, uruhande rwa Dorgu abayamaze kuzamuka, bakiyifata Dorgu abayirutse. Urimo urayibona, abakiyifata Mbema abayirutse, babiri barirutse. Wibuke nawe niba wari waje wese kwataka, nawe abadefenseur bawe bari imbere hagati mu kibuga, hagiye gukora icyo bita sasa pace, umuvuduko. Bruno ahita yifata agahita yijugunya, ubundi bakiruka pace bayitsindishije Man City. Ariko kuri Arsenal ntibakoze pace cyane,
ku bitego bya Manu. Igitego cya mbere ni ikosa byatimba ashubiza bari nyuma nabi, iyo ni pressing. Icyo ni cyiza kugariza ikipe muri build up ukayisangayo. Cya kabiri muze kukibuka ni igitego Manu nacyo yubatse mu buryo navuga ngo bwiza, yegereza mu rya Arsenal, pass ya Bruno Fernandes, control itabaho ya Dorgu, ashota baro rimwe batarinjira muri box, kuko nicyo kintu Arsenal yajyaga kwima. Ifite abasore b'imbaraga basa n'abakora nyine nabo block yo basubiye inyuma bakakwima box, bakwima nyine kwinjira. So we yawufashe ahita ushota rimwe, shoti byakure. Icya gatatu navuga ko umuzamu wa Arsenal yarangaye uyu munsi, nacyo atabitekereza atabirota, Manu nabwo ntinjije baro muri box, ishoti byakure ibona igitego. Ndashaka kubwira yuko rero ikosa n'izubimendo arikoze ku gitego cya mbere nibyo. Ndashaka kubwira yuko rero ikosa rikomeye Arsenal yari ifite, ikosa rikomeye Arsenal yari ifite, yaburaga composure. Nicyo Manu yari ifite, akantu ko gutuza, kubaka ibintu ufite umutima uri hamwe. Ariko nabibona kuri Arsenal nanabyumva. One, remember, babizi ko Man City yatsinze, hari harayemo amanota 4, right? Amanota 4 ni Manu yatsinze City. Ako kantu karahari ko kuvuga ngo yadukora iki twebwe. So ubwo bwoba bw'uko ari cyo baruzinga nicyo kintu Manu yakiniragaho, kuko yo nta kiruzinga. Manu ibintu byayo birabarika, biri simple. N'ubundi turashaka Big 4, kandi Big 4 haracyari match 15. Nitunganya, nidutsindwa, it's okay, we can fight kugeza ku munsi wa nyuma. Ariko kuri Arsenal ntabwo uvuga ngo mfite option y'umwanya wa gatatu cyangwa se mfite option y'umwanya wa 4. Arsenal it's a one way, I have to win ngashyira mari. So urumva pressure rero yari reje kuri Arsenal, mu gihe kuri Manu morale yarazamutse. Mu yandi magambo, Manu bariturije, bari kubara match after match. N'ubu muri weekend baraza kwakira Fulham, ntekereza yuko bagomba kwitsinda. Arsenal bagiye kwa Leeds, icyo gihe Arsenal bagiye kwa Leeds, Man City bagiye kwa Tottenham. So urumva hatangiye kuzamo ikintu cyo kubara match kuri match hagati yande ya Arsenal n'ikipe ya Man City. Nukubarana, yasitaye natsinda agasitara, nuko bimeze. Ubu mu mutwe harimo igikombe, biraremereye, birakanye, birakomeye. Ku bandi it's simple, it's just umwanya wa gatatu urashoboka, umwanya wa 4 urashoboka, kandi we still have time. Kuko uri ku gikombe we ntago yibara gusa, abara na opponent we nuwo bahanganye. Ariko urwanira imyanya nawe yegaba barana nabo za Liverpool na zande. Ariko ikimwa garanti niki nuko ntabwo ari ukuvuga ngo amanota n'insitara gatoya pressure apanda cyane. Oya, ibintu by'umwanya wa 4 ntabwo harimo ngo n'insitara gatoya bizagira nko ku munsi wa 30 nibwo bazatangira kugira iyo pressure yo kubarana na buri kadetail. Ariko Arsenal yahagurukanye igikombe ino sezo, buri match Arsenal ikina nk'urupfu. N'abayengero zikwereka Arsenal buri match ikina nka match y'urupfu. Muri kwa match yo muri Fazare Sunderland ibagombora igitego cya kabiri ku munota wa nyuma, abakinnyi ba Arsenal baryamye mu kibuga bikorera amaboko nk'abapfuye. Uribuka kuri match ya Aston Villa ibatsinda ejo nabwo icya kabiri, nabwo baryamye bikorera amaboko. Uzi impamvu? They can't afford to lose. Bo bararemerewe, bo bahagurukanye igikombe mu mutwe, resultat yose itagiye mu ruhande rwabo irabadekuraje. Ariko Man U, they are living their life. Nyuma y'ibihe bibi cyane bagize, baravuga ati okay, twagira akantu ka revive, twagaruka, twakongera natwe kuba nk'ikipe yaza muri enye. Why not? Dutsinze Man City, Arsenal kukiyo tutayitsinda tukayongeraho bene uko nguko. So mentally bamwe bari down to the earth. Man U like baratuje, nta pressure, donc biteguye resultat yose ukwiza. Mu gihe kuri Arsenal harimo akantu kubwoba ko gutinya. Hari akantu Thierry yavuze, reka rikonsoreza. Thierry yaravuze ngo Arsenal, statement muyumva, Arsenal ngo igira ubwoba bwo gutsindwa kurusha gufata risk yo gutsinda. Ni ikintu giteye ubwoba. Umva icyo kintu, Arsenal
igira ubwoba bwo gutsindwa kuruta gufata risike yo gutsinda. Nukuvuga ngo Arsenal kubera ikintu cyagiye kiba muri no myaka nk'itatu ishize cyo kuba bari close ku gikombe bagasitara bagahita babura igikombe. Ariko muri gukora Arsenal yagiye yigeze kunganya na Man City 0-0 kwa Man City Etihad. Barangije bagiye gukina match yakurikiye bahita batsindwa na Aston Villa 2-0. Arteta ngo ari gutegura Champions League na Bayern. Wonganyije na Man City away kwa Man City komeye. Urangije match kurikiye utsinzwe na Aston Villa nguri gutegura match ya Bayern yo muri Champions League. Uzi ikibabaje byarangiye niyo ya Bayern bayitsinzwe. Igitego cya gatipe ka Portugal ka